تماشاوان جاه د انجام سردان شاندا بلند حکومت هرما کردستان به سروکات یا سروک حکومت پنجشنبه بیابوری جبو بغداد جویند گلر سروکات عراق و آلیین سیاسی پیکنرن و کابینا حکومت عراق جویابو در انجام گرای بکو جوینا جبات وزیران سهشنبه هات با انجام دانیات پیش خستن بروجا یکشنبه و تصب او سردان سودانی جبو امریکا هيا ایدی اف جوین تایبته به خواستکا هرما کردستان پیشنیارین سروک حکومت شاندا پیرا bu çare serkina ve pirsev şandına şayisten darayip taybeti muçe fermanberin Herema Kurdistan'ı. Doktor Ahmet Safar parlamenteri bere Irak'ı ve Şehraza'yı biya ve darayı abori up taybeti siyasata Irak ile Bağdajı tecrübe nühene evle duheket gelmeye. Doktor damata başbe. Edi ligur tavakaat ette, ligur khuyendinata u ditinata ve sıbahi civata vezirin Irak'ı fi'len biryare bide gelu muçakhurin Herema Kurdistan'ı bişine. بله کاکا کار افدمیته و بینرید کردستان 24 باش و شاد بید حقیقت بدیت نامن چه مشکلانین نابینا حکومت اتحادی و حکومت هرمی که شهردم چاره سرد بین بله کشل کیو پیداد بین و آستانگل پارلمانی و هزی سیاسی نایلن او رکفتن او اتفاقات بین جبه کرنه یاش من و مشکله اگر صبحی انجمنی وزیران رینت یا عراقی و بریارا بدجی و انشاءالله بریارت برجواندیا خلک هرما کردستان بن بلی اوه هر چاره سریعه که دمکیه یا موقته یعنی خلکه که دوید که چاره سریعه که بردوام چه بید یعنی نه هر دم اف کشه پیدا ببنو الا بچونا سرک وزیران یان وفده کی برنت یلا اف کشه چاره سر بن دستوری هی قانون اداره مالیه هی و قانون بودجه هی مفروض اوه بین جبجه کرنه الهمی عراقي والقل هرما كردستان جي الديف او مستحقات هرمي فاز بيجم كيشل قال يعني دانشتنا صبهينينا توقعات ما احتماله انجمني وزيران يا عراقي هندك بريارة بدد كو جارديان سلفيان قرضك بالتهريمي شنو حتى دماغك صالكو حكومتها هرمي بشت التزامات خو برانبر خلقی خو بکت و موچت فرمانبر عبد کو گیرو بین اوه هیواسیه بشت بدد و امیده کو دماغی کا ساله بوجه بیتا همار کرنه بیتا تعدیل کرنه چنکو امزانین او بوجهات چه کرنه بو 3 سالانه سال اول اجباریه و هر 2 سال دی اختیاریه معناوه 3 ساله بیت حکمت الشید مقترحه که پیشکش کد پروژه بودجه کینی بو سالا 24 2024 هنده گورینا چیب کتل دیف او متغیرات چیبین چنکو احتمال بهای نفته هاتیه گهورین احتمال کمیات نفته فروشت احتمال هنده مستجدات دی هاتینه او ویدمی او همار کرنه مهمه کو اگر بشین برادرت ملنا پرلمانی هنده گهورینا بخنه او ماده 11 و 12 و 13 اوید کو باشحاف هاتینه چیکرن برانبر خلکی بله دکتور تو زانی سیستم اداره کردن های عراق سیستمی که پارلمانیه حکومت سروکات یا کمر همول پارلمانی تینه تشکیل کردن و دنها با پارلمانی جدا کرد زورینه نینه زورینه تو زانی پیک هاتا شیعیانه گلی جرا اف زورینه و که زورینه که سیاسی زورینه که طایفی لهمبر آلیین دنجی تیتب کارینان دیدناته دنها با پارلمان عراق دم اگر فراکسیون کردستانی یک دنگیان هبه یک ریزیان هبه اجنده کیان یه هبش هبه کسین به باندور بن دیشن گلو کارته کرنیل پارلمانترین دنجی کن کو به آوائینه به وکبو یاسای بودجت دی چوا هلویستان هاتا گوهرته بله يعني أبا قلق مهمة إقدنجيا كردي البغداد خاصة الناف لجانا چنكو لجانة برلماني كاكا كار وكي مطبخينا همي بريار الويري تينا حاضر كنيش ني تينا جلسة برلماني تين كو دنگدان السرد كن بيواندي علاقات كردا القل
اندامت برلماني الناف لجانا ابا قالك مهمة براسي سردميمة يعني اف علاقاته قالك باش بين ايك يعني هر سه سالت امل ويري ام هر بنش لاينت كرديت لجنا دارايدا ام ايك دنگ بين براستي و اوه کارتی کرنت کرل سر بريارة لجنا مالي او ايك دو علاقات برادرت ما اندامت برلماني الجل لاين دي يعني لاين السياسي وبرلماني چون كانوا براسي بزحمت كتي انتخابات مجالس محافظات العراق ايفا نيزيكن هيبا دوانزان از بيجم هر ورقه كي برادرت برلماني وبكارتين بو وكي ركلامة انتخابي وخاصة او تشتكو علاقة بمسألة مالي بهبت بكردستان بهبت فأبد بيت يعني برادرت مال بغداد ايك يعني لازم تنازلش همي تشتابكن برجواندية خاصية حزبي او برخبنا خلقي هريما كردستاني وكي هريم ايك چنكو هر پارکش بغداد بد نبو حزبك دید دبو خلقي بي هريم ايد دبو كارمندي دبو يعني موچخور بشكل عام اگر خانشين بد يعني رعاية اجتماعي بد يعني انفال كري بن يعني خزانة شهيدة بن ابو همي كردستاني بد يعني ايك دنگيه بردوام بد نبس دوتا دکتور اگه پارلمانتار اک ایراداوی یان اجتماعی نتوی یا پیز بید برجوان گیم بریکو ین خوین تایبت و آلیه خواه پشگو بخوید نوا پارلمانی دای چالاک بید زمانه که شیرین هبید دکارید گلو دی چرچوه پیوندین خود گل پارلمانتارین دن حتی پیوندین کسو که ین اجتماعی نیزی بون هر دم نقاش کرن دشید فکراوی بگوری کو اگر اک دیجی کردان بید تو ساعت عاملی نگل بله اكيد تظاني كاكا الناف برلماني والهزة السياسي جيل بغداد براستي حتى نوك او قناعته كاملين الدفان يعني عقليته بشكل باوري بسيستم فيدرالي نين دائما او وتعامل القل هريمه بكن ويكي محافظيكي مقارنات كن بصرة هوصا ناصرية هوصا ميسل بغداد بوشيري بابا أبا دفيتو يوان تبقينك وأبا سيستميكي فيدرالة دستورية هي أبا حقوق والتزامات تخوية خاصة هين في شكل يوئيك يادوي يعني الويرد فيت برلمانتار تحمله بكت بمين تلويري بيوانديها شيكت بشتا ناف مالت برلمانتارا بشتا منطقة وانا يعني بجارة امر الويرد ماين براسي هيفا كدو هيف ام بيشان بو جمعات القلوان تشوينة منطقة وان الابا كالتوري عربية وقت تو علاقته قال شيكي وشو لك يتا تشي بتو بتشي مكتبه يا ناف مالا يبوه شولي او ريزيد قلتو تنازل قلها شولات كده واتا قلها شول شد من احتمال بريكا سياسته وكتلة نين شارة سكرني بس بريا كسايتي بعلاقات احتمالا تبشي وي برلماني على الاقل تحييد كي كنا يتوي جلسه يعني حتى اگر نشد رأي ايجابي بو تبدت جبر جمهوري اخويا جبر حزب اخويا كتلة سياسي احتمالا بشد رأي سلبي برامبرتا ندد ابا مهمة براسي و عفدا منوكا قدامك قالها استيارة بو برجواندية دارائي ومعيشة خلق كردستان دبيت همي لاينت حزبي تنازلش يعني مصلحة اخويا تايبت بكن والويرين ابو في هريم دبيت همي ببنا ايك دنگ وبايك قوة شولكن بشين ما في هريم بينن ابا لاينك كاكا كاريات دوي يعني اثناء بيجم حيلة الوفدت ما هاتي كرني بس نا تعداي وإشحاف هاتي كرني أو معادلة هاتي شي كرني وبش أبو جهرمي هاتي دست نشان كرني جل شاشي وخلتية تيدا يعني هندا بن دو جارة وسي جارة حساب كرين حتى بالنخارش انفاقا كلي بقهنا انفاقا فعلي يعني انفاقا فعلي أبا ايك بدعك نينا ادبيات مالية عامة وتقانون إدارة مالية دا وحتى قانون بوجيدا نينا ما نفقات كلية هين سيادي ميت هين حاكمة ميت هين وما بوجا تشغيلي واستثمارية هين افتش در يخسين كو اش انفاقا كلي
سيادي دي جيبن ويتنفقات حاكمة دي جيبن دي مين فعلي قيناك السرندرة يعني دبيت نفقات بمين النكم تربش صدو صحة صدو تشل تريليونا افي ضرب كن بنسبات وزا السحاب اواني حساب كري تقريبا مبلغك در خستين دوري تشلو 3 تريليونا افي حساب كن نفقاتها فعلي وضربت كن بنسبة افا قلناها تعدائية كي قال مازنا حصاها ريمي 16 تريليونو نيفا تقريبا متكرينا بينش حتى 6 تريليونانينا في حسابات الدنيا فادفيد برادرت ما كو مستشارة وانا الويري وفد هرمي وقت بشن بغدا ابي تدقيق بكنو برادرت ما الويري وكي وزيرة ما اندام برلمانت ما وكيل وزير مالية ابا همين الويري فيت ابا هاري كاربن القل وفد فني وفد فني يعني ابا الرزابة چنجارة هاتنو چونيت كنويت وسطن معلومات بن بلي او معادلات تيتا شيكرني ابا معادلة خلته وند برجوانديا هرما كردستان دا الفيد ديف چون چه بتل سر نفقات السيادي صدو هفده بندن دورة چل بندا علاقة بهريمي و مسألة ام بيجين نفقات الزيادة خارجي نفقات يت ام بيجين تينا خارج كلي ابيتا همين بيت اعادة نظر تدا چه بندا بشين او مبلغ بدرسي بيت حساب كرني اويكو بشبو جهريمي جيتي دان ولی دکتور بیویا سرنجاتا گشت بیت بالین پیوندیده کل بغداد چهات عامل گربی پرسی بیت کرن تایبتی پارلمانتاران تجربه و کو هبویه دکتور احمد صفار پارلمانتاری بری عراقی و شهرزای بیاوی دارایی و آبوری هند زانن دکتور دوی بیاوی دا شهرزای گلی جارا سربان پرسامانی قاش کریه لدهو که گل مبوس